Hola, this Rodman 33 on the other one, here 20. Kinang-kinang niya. It's 15,000 baht. In Australian, $188, please. 188. Kami udah turun nih, udah nyampe ke tempat. Awas jatuh kayak gitu. Woi. My friend, come here. Ya, oke, go there. Thank you. Thank you, Tawi. See you later. Hujan lagi. Hujan. Kita udah nyampe ini. Kami udah nyampe di kota nih. Udah jam berapa? 12. Kita ke sana dulu. Rame orang lokal di sini rame. Nah, kayak orang Jayapura juga. Iya, Jayapura. Sih. Hampir kamu tadi ya. Lewat depan aja. Ayo. Katanya banyak. Ini pasar mama-mama ini? Bukan. Ini kata kamu itu, souvenir. Ah. Ada juga tempat masak-masaknya kayak dia nih ya. Di Cairns ya. Pertama kali kan. Sana kemana nggak tuh ya? Ini tundit. I bought there because they could have Marlboro. The other one is much expensive. Better here. Kapo, say hello, Kapo. Hola, this Rodman 33 on the other one, here 20. Kinang-kinang niya. Marlboro, man. 33. Dari Marlboro. Go inside. Kita mau masuk dari mana ini? Ayo kita masuk dulu, hand sanitize. Yuk. Ini dia duty free-nya. Dulu di sini juga beli. Banyak coklat, minuman segala macam. Hi. Where's the cigarette? Cigarette in front. Okay, thank you. Kalau parfum nggak tahu. Fake, katanya di depan. Mana rokok? Sebelah mana rokok? Bilang aja. Oh gitu. Beli rokok. $38. Hah? 38. Apa Marlboro? Marlboro ini 38. Kalau Balu Katanya 33. 38. mana rokoknya? Ini Marlboro. Ambil di mana? Enggak, nunjuk aja mau rokok apa. Itu. Ini Farhan. Ini Wahyu. Wahyu kan? Iya. Enggak salah. Dia lihat dulu lah kalau gitu.
Ya lihat aja. Rame di sini, rame yang beli, rame yang belanja duty free. Itu parfum coklat. Ini coklat, beli coklat. 10 Australian dollar. Tapi maksudnya ini nggak meleleh nih kalau gitu. Ya meleleh pasti. Hah? Pasti meleleh. Ini 10. Beli rokok aja lah langsung. Udah pesan? Udah beli rokok nih. Lagi mau bayar. Hari nama? 3240. 3240. Yes. Thank you. It's 15,000 baht. In Australian? $188, please. 188. How much is per ring? How much each? No, I mean how much one ring? 3376. How much one of this? 38. 38 dolar satu slot. Jadi total 188, right? All 3 cups, please. Can I buy a pen? One Marlboro. Okay. Which one, man? Is it red or light? Gold. Bungkus dulu. Ini bungkusnya nggak boleh dibuka sampai ke kapal berangkat. Jadi cukup dulu, nanti kita vlog lagi kalau udah di luar. Hah? Bayar semua. It's all good. Thank you very much. Have a good day. Berapa nih? Udah dicoba baunya. Berapa itu? Berapa? 12 mil, 12 satu. Enggak. Buat abang saya sama istri sama istrinya boleh. Itulah kawan beli parfumnya. Yuk, kami tunggu di luar ya. Ya. Udah selesai, mau keluar dulu. Kami udah di luar ini duty free. Tapi sekarang masalahnya hujan deras lebat dari tadi. Terjebak hujan udah. Deras. Gimana mau pulang? Jam udah setengah satu. Karena mau ke itu, ke pasar cari air kelapa, cari buah-buah mungkin ada.